možete sami da primetite. Danas igramo igricu Dead by Daylight i kao što možete i sami da primetite, ja sam sad ubica. Ako ne znate, stvarno moram da sprečim ove likove, da zajebu generatore. Ako ih zajebu, ako ste mogli sad ste vidjeli kako su zajebali. Znači moj drug mi je predložio da igram kao ubica i da budem ovako debeli, kao što možete. Pa evo ga lik, dođi vamo, sad ćeš da vidiš da obrišemo onako
ptice mi smetaju. Inače, vidite sami, ovdje imamo, nemamo ništa. Ovdje imamo jedan generator. Evo u ovoj epizodi sam htjela da vam pokažem moju omiljenu, to je podrum, ali vidim ja da možda ovdje nema podruma. Što se znam? Da smo ovdje postavili trap. Da, moram sad. Opa, sad će da mi popravi generator. Inače, nešto najgore u ovoj igrici što vam se može desiti jeste da uđete u svoju zamku, ali ja znam da se to meni nikad neće desiti. I u stvari, zivao sam se, desit će mi se i teo kako odmah. Sto što sam već 5 puta popravio generator, neko survivor. Sad sam ja tu faza, ali znate. Vidite kako mi izgleda moja mrčeta. Barem dvoje da ubijem, barem dvoje. Sam rekao da me baš hoće ovako kad ne snimam, ali ja mislim da će sad da mi ide baš dobro. Okej. Da li ovdje imamo nešto? Nemamo ništa, nemamo survivora. O, gledaj sad ovo. Ja sam super hero. Opa! Inače, nemojte da skačete s velike visine u ovoj igrici. Ako se survival imate odmah da poginute. Ali ubici to može, ubici ništa ne može, ništa. On je neustrašljivi poveljak. Vidimo da li si ovdje. Evo, ovo je moja omiljena prostorija. Ovo je... Jeste! Evo ljudi, vidite kako to sve lepo izgleda. Vidite sami, znači osvetljeno je kao da je ništa. Ovdje bi trebao da okačim neko. Ali dosta zajebavanja, moramo da potražimo ljude koji su zajebali generator ili ti ga popravili. Inače, moramo da ih uhvatimo. Šta je sad ovo? Pa gdje mi bliže? Ne, nisu popravili. Tako da na ovom, valjda još ćete da radite. Vidite, vidio sam te! Misliš da nisi vidio? Ali jesam. Dobro je što sad nismo obrisali ovako. Bacit će to dole, tačno znam. Ali ja imam nešto bolje, tako da mogu ovako da preskočim. Ali oni su jednako brži u svemu od ubice, tako da brži tako čutanju, evo, u trčanju, vidite sami. Tako da samo kad oni stanu ja ih mogu uhvatiti. Inače pratim ga ko svetlost, kad prati, ko mačka, kad prati miša, evo ovako. Znači, dosta sad viglanje. Opa, ponovo zalaguje. Opa, ponovo, ovaj lik laguje. Ili ja lagujem. Ne, gledajte. Ozbiljno gledajte ovdje. Opa! Gdje ćeš liku, brate, lager? Ja ću ti s njega da jurim. Ne možeš samo ukludiješ, možeš malo gore. Tako, tu sam te čekao. Evo, ovdje gdje nisam. Jo, pa već potražili izlaz. Znači, ako njega sad bacim na kuku, nikako neće moći. Ovdje je izlaz, moram ovdje da te prebijem. Sorry, ali ovako ovdje moram negdje, ne. Ova! Nešto ljudi, lik je lager opasan, znači ne mogu da ga nađemo uopšte, skoro, vi ne znam da ćete da vidite to da on laguje. Pošto sam ja već vidio, znači ljudi, sad, fit, exit. Jopa, nećeš! To je to, pak sveta na zemlju. Sad ću da pravim, da ga space pick-upom. I mogu njega samo da kačem na kuku, samo da ga niko... Znači, tebi sam spremio jednu opasno dobru kuku. Samo da se nemoj vigaš, hoće da to kačem u hotel s 5 zvestica. Mislim, evo ga taj hotel. Ima da te držim na oku. Šta misliš? Da li da te držim na oku ili da budeš tu sam? Ne odgovara.
video da renderujem. Mislim, znate, sad ću mi ispričam zašto ne ide baš toliko retko ove epizode. Znači, dok renderuje se 2,5 sata, prva epizoda mi se renderala nešto tako više od 2 sata i objavljivala se 2 sata tačno, znači 1 sat i 55 minuta, a bilo je samo 9 minuta pošto snimam u Frapsu i renderujem u Sony Vegasu. I to nam sve vama da bude dobro. Klipu 1280 piksela, to radim samo kad su mali klipovi, ovako ako su baš veliki moram u 720 zato što se baš mnogo renderuje. Eto, svi su pobegli, vidimo kako ćemo Victory da dobijemo. Brutal, znači, šta sam rekao? Znači, Brutal Victory je stvarno dobra stvar. Sad ćemo da lijevamo, samo da malo, neću više da blood webam, pošto ponovo neću da se u ovoj igrici, tako da ne sačuvam. Idem samo ovako da se lijevam, da vam pokažem kako ja izgledam. Evo vidite, znači u sljedećoj epizodi možda opet budem bio ubica. Ako budem bio ubica, verovatno ću biti The Right ili ti ovaj ovdje vidite mi crte na licu i kao da ako budem igrao kao Survivor mogu biti koje hoću, ali najverovatnije da ću budem ovaj ovdje lik pošto ne mogu s vama, nisam nikad igrao, skoro nikad nisam igrao s njim. Sad jesam igram sa svim Survivorima sam igrao osim s njom. Znači ok ljudi, to je to, vidimo se u drugom klipu, to je to ljudi, ono što ste gledali.